Достар, ассаламу алейкум. Арендаға машина іздеп жүргендер болса, Easy Drive'да машина тезеліп тұрады. Сондар, аренданың басы кішіне қымбаттап тұр. Парктың проценті 4%. Документіңер болған болса, келіп машина алып кетсеңер болады. Учурда машина бар. Эконом, комфорт плюс машиналары. Мыналар өткөнкү жаңы машиналар, полон китайскилери. Бұлар тезеліп тұрады, 0 пробегте. Келіп машина таңдап алып кетсеңер болады. Баларын бір сыр айтайын. Экономдар, экранға да қойып қойым. Экономдар 1900-ден екен. Машиналардың немесіне жараша, жылына жараша. Комфорттар 2200-ден башталады. Комфорт плюстар болса 3300, 3200, жақтар болса 2500 рубльдан екен. Қандай машина бар десеңер, М-Грант бар, Белжи бар, Капиат бар, полон китайскилер бар, Солярис, Рио, бұл М-Грант екен туғандар. Телефон номер экранға жазып қойдым. Адресте экраннан тұрады. Çalıp келсеңер болу береді. Бұл жерде өзінің қызмет мекендештері бар. 23 жаштан жоғары. Машинаны егер мұрынтан бері такси қылып жүрген болсаңар, депозит жоқ. Жаңы бірінші такси жатқан болсаңар, депозит алады. Парктың проценті 4% туғандар. Келсеңер бұл жерден договорды қолыңарға береді. Аларда договорды оқу аласың туғандар. Так, бірінші заказ таштадық. Пробка 50 минутта көрсеткен. 1 saat 4 минутада келдім. Жигер, чо там? 1738-ге. Бирок 1 saatқа бұл нормально де, Москваның içinde. Каширский плазаны көріп отырсың ара. Правженский площадь жақтан алғанмын. Шо, коэффициент бар екен. Плюс 45 болып қалып тұр. Что-то коэффициент бар. Бүгін күнгі суббота, достар. Сразу заказ берді. Мына аралы 300 метрден. Базар жоқ. Бүгін күнгі суббота екен. Қаншасы 9 болып қалды. Ішке шықтық, іштейлі. Сағат 3-тен 50 өтті. Şu 2-ден 50 өткенде шыққан паште. Субботадан жақшы болды, негедір. Пятница қарағандачы. Пятница анша болбайды. Кеше анша болған жоқ. Мен клиенттерім қайыр тұрады әме. Бүгін бір іштелі қандай іш болады екен, сіздер мен çoğu. Қандай заказдар шөт, қандай адамдар шөт, қандай жинделер шығады қолай. Кеттік біз мен çoğu қолай. Мен клиентім үш жерден шығып қалса ерегем тестес. Места жоқ тұрғаны. Шында тұрам жерден шығады деймін. Здравствуйте. Ona қыз оқшайды. Төле іздеп жүреді. Кеттік ана біз мен çoğuла сіздерге жақшы көру, маға жақшы смена жақшы іштейін дегендей. Кеттік. Сүйігі мас болған күн есіңде бе, елбестен көздеріңі ешлер сені, жаным деп жеткеніңше шашыл челең, бателе бұл бақыттан қайттың еме, бателе бұл бақыттан қайттың еме. Korotkий ile zakaz oldu, ikinci zakaz. Korotkий zakaz. Qaran girip qaldı, açken çeçeyle 12 minutada. Liniyada тұрады, zakaz berip aytат 685-ке. Анан айтып қалам ғой, достар, туғандар. Белес парктың проценті 1% депчі. Белес паркқа қосылып іштесеңер болады, парктың проценті 1%. Анан кейін егерде машина алған болсаңар, лицензиясы бүті башқа біреуге өткізіп жатқан болсаңар, вукуптан шығарыпчы. Кимге оформлениені қылышты біліп жатсаңар, Белес паркқа жазғыла, номерін қойып қойдым, парктың проценті 1%. Паркқа қосыласыңар, жоқ, ИП-ға оформление қылып сілерге лицензия шығарып береді, қаласаңар. Айына кезет 1000 сом, 2000 сом болса керек, оны сөйлесесіңер. Маған мұны айт дегенделе жоқ, ем айтып қойтам. Егерде ИП-шіне кездеген болсаңар, Белес парк өзінікіне олап береді, лицензия шығарып береді сілерге. Іште қыла бересіңер. Ким издеп жүрген болса дегенде. Ошол ата кошулуп деле иштесеңер 1%. Линияда турат, линияда заказ жок. Неме демин? Ошо баягы эле метро Домодедово, Красногвардейская, Чипиловская экен. Ошо туруп турган заказ түшкүчү. Анан кийин чылабыз. Всё доброго, до свидания.
Zakaz жабып алдым да. 40 минутада келдим. 1679-га. Видныйга бардым эле да. Видныйдан домой бассам, Автозаводскийге берди. Жаман эмес. Жаман эмес. Короче, жана мындай болду. Клиент түшүрдүм Видныйга. Сумкалар менен эле да. Bir çamadаны, анан bir 2 сумкасы бар экен. Аял киши. Түшүрүп берсем, үйгө алып келип бериш дейт. Заказым бар. Şu заказ күтүп калды да. Кечирип кой дедим, мен заказым бар. Неме кыла албайм десем, алып келип бер деп мындай жөнүн келтирет де, как будто мен должендайчы. Анан айттым, мен кой дедим. Убактым жок, мындай жакшына сүйлөсөң майлы. Мен должендай эле сүйлөйт да. Качып кетейли. Ушундай рейтинг түшпөсө болду эми. Заказым бар эле, күтүп атты я, туура түшүнүш керек де. Чынбы? Ооба деп койсоңор. Базар жок эми, түшүрүп бердим. Түшүрүп бере койсом не кылат эле? Өчүргөнгө жалындарды билбем канча алым калды. Жүрөгүм сагындыра кайыштырып кабыргамды. Бүт барын алып бүттүң, жалгыз гана жаным калдың. Өчүргөнгө жалындарды билбем канча шайым калды. Кыйнабай жүрөгүмдү кетериңден дайын барбы? Бүт барын алып бүттүң, жалгыз гана жаным калдың. Жалгыз гана жаным калдың. Куртка зефирка, да? Ой, похож на сухарь? Да, он как зефирка. Да. Он пушистик. Мам, ты знаешь, у него мышка-сосиска так легкая. А что у вас так все наставлено? Что за коробки? Здесь, да? Да, здесь. Ой, спасибо, мам, все, мы побежали. Спасибо большое. Все, пожалуйста. Давай, целую. Давай. Какого приятного аппетита, мы в ресторан идем. Toyğoz dey. Eki uruştan men de emне күнү дейм да. 41 минут Яндексте Toyğoz dey. 1271-ге. Биринчи буларды айтайын. Жигит окшойт, жигит экөө урушуп кетти. Жин менен чыгарат, Сколько ехать? Жарым саат дедим. Ровно 2 минуттан кийин дагы сурады го. 30 минут эле да. 28 минут дедим. 5 минуттан кийин дагы сурайт го. Айттым, акыры азыр эле айттым го дедим. Я только что сказал дедим. Жаттап алган сөзүм бар. Келикче телефон эң жакпаган жери кара. Светти жандырып келди негирлер. Өчүр десем сүйлөшүп атам дейт. Көрүнбөй калат экен дейт. Анан Яндекс боюнча. Силерде да ушундай болду же менде элеби? 30 минутта көрсөтөт, 40 минутта келесиң. Муну атайлап мындай көрсөтүп койтабы дейм да. Ошону 40 минут эле көрсөтүп коёр. 30 минут көрсөтөт, 40 минутта барасың. 40 минут көрсөтөт, 1 саатта барасың да. Пробка кандай болуп атканын Яндекс билет да бу. Ошо карап чыгарып атпайбы? Атайлап точно чыгарбай атабы дейм да, себеби көбүрөөк акчасы көбүрөөк кымбат болот. Ошого. Картаны ушуну түзгөн немени кармап алсам ама. Салам алейкум жигар. Lan жакшына эле кылып койсуң дейт элем. Арбаттабыз, арбатта. Айда. Каласам дөөлөп чыгайын мен. Арбатты бир көргүлөчү жигиттер. Дынк dedi o, dınk. Değişik şunk olgun, sekin japsаң болобу. Заказды жооп неме кылгычекти карап турду да. 1100 келдим, 22 минутта. Центрден алып чыктым да. Арзан заказы көрсөт деп жазбагыла. Эң арзан таштаганым жана экинчи заказ болгон 685ке жалаң эле 1000ден
жогору болот. Неге дегенде тариф комфорт плюста иштеп атам да бүгүн. Комфорт өчүрүп койгом. Только плюс уруп атам. Анан кийин плюс демекчи комфорт плюс экзаменден өтө албай аткан болсоңор, болсо видеозапись ачылбай аткан болсо, узакка коюп коюлат да. Без экзамен өзүм ачып берем достор. Менин номерим турат. WhatsApp'тан жазсаңыздар жооп берем буюрса. Анан 6 айга 21 күнгө блок болуп калат. Клиент менен конфликт болуп, же заказ көп отмена кылгандан, рейтинг түшүп кеткенден 6 айга култап коет. Ошолорду дагы ачып беребиз. Детский тарифте дагы мен аккаунт ачпайм. Только ошо тариф ачамын. Детский комфорт плюс култанып калса, экзаменден өтө албай атсаңар, мага жазсаңар ачып беребиз. 10-15 мүнөттүн ичинде. Дубайдан алып келип машина, Аскар братка чалдым даяр болду машина. Бетке айтам реклама, бул бетке айтам реклама. Дубайдан алып келип машина, Аскар братка чалдым даяр болду машина. Бетке айтам реклама, бул бетке айтам реклама. Тулпарды тандаганда билиш керек, айда жылас Дубай жактан алып келет. Ушулар мага ушундай эле сезилеби дейм да. Только мындай алдап кетейин, биринчи алып кетейин дегендей эле сезиле берет да. Чыкканда эле. Салам алейкум. Брат, салам алейкум. Ты откуда? Дейт го. 15 мүнөт ага. Тариф комфорт бол 622. Виднийге барып калдым да, Виднийдан домой басып койсом бир арака берди. SMS келип калды. Тылың деп. Айтам да. Ачы өтө iPhone дейт. Да десем канча дейт. 16 десем да түчө дейт го, ишенбейт го. 16 көтөргөн балага окшобойт амбы. Көрөйүнчү дейт. Да десем мына жерин көрүп ишенди да. Мына жеринчи. 16 мындай кылып аткан. Сүйүнчү тугандар 16 алдым да. 16 Pro 512 память. Арзан эле. Акчасы нормально эле. Кызыккандар Google'га жазып издесеңер. Бирок мен складтан алдым. Таныш бала бар. Мурунда бир реклама алып чыгарган элем, кечеде чалсам бар деди. Акчасын айтты, алдык. Анан бир эле iPhone эмес. Таксиге Samsung, Redmi каалаган телефон алсаңар болот, складтан алып чыгып берет. Мисалы 16 Pro меники 512 да. Связнойлордо Мегафон, Билайн ошо видеолордо где-то бир 170 000 турат. 165, 170 000 да. Анан кийин бул складтан алып чыгып берет, складтан нормально акча. 30-40 000 арзан болот да. Мындай эле айтайын. Ошол iPhone керек болсо 14, 15, 16 любойын. Номер коюп койдум. Комфорт плюс берди го. Номер коюп койдум. Жазсаңар болоттан алдым деп. Силерге жакшы телефондорду алып берет. Барасаңар склад жактан өзүңөр чогуу аласыңар. Калсаңар доставка кылып берет. Бул адуш эле силер үчүн реклама. Бекер реклама. Керек болса любой телефон, iPhone, Redmi арзан. Магазинде бул немес жок да, местасы жок, арзан складтан алып чыгып берет. Кеттик анда заказга. Понимаешь дейт, уйку келди. Саат канча болду? Саат 12ден 40 өттү. 3 мүнөттө мынакей арзан заказ. Чо там жигер? 346 рубль. Мындай көрсөтүп коюнчу. Эң арзан заказ бүгүнкү күндүн. Не кылсам экен мен эми? Уйку келди бир жагынан курсак ачты. Анан эртең воскресенье пробка азыраак болот го. Сахарова барып жанагы немени алып келип алыш керек болот. Опа. Ошого үйгө кете берет окшойм, карап көрөйүн, болсо үйгө кетем. Неме? План толду. Иш жакшы болду. Мен ушундай унутуп кала берем да. Телефон майда чүлөлөрүм алдым дагы. Мына камераны чыгарып түшүп кеттим го. Видео тартып аткан месте жок го мен.
Үйгө келип калдым. Saat 1'den 4 öttü. Kaçta çıktım bile? 2'den 50 ötkende çıktım bile adaşmasam. 10 saat. 11 saat ekan. 11 saat işte olduk. Maşına жүрүp турганында бирок 9 saat 11 минутта. Көбүрөөк отуруп дем алып коюп, жана аккаунт ачканда мен отурам дейм. Bir аккаунт ачканда жарым saat убактым кетип калат, сүйлөшүнөр бирок кылып. 233 kilometre жүрүп койдум. Сүрөткө тартып коюн. 233 kilometre. Tarif Comfort Plus жигиттер. 9 saat 11 минутта. Ушинтип мен спичкам иштеп кала берет. Анан канча иштегеними жана план толду дебедимби? План 10 000. Тоголок 9900 болду. 9900. 11 saatта. Кандай комфорт плюска нормально. Расходум бензин, чай ичкен жокмун. Чыккандан бери чай ичпептим. Ошойдон үйгө келип мен үйдөн тамактанабыз. Кийинки видеолордун жолукканча тынч болуп аман. Assalamu алейкум. Границага чыгам десеңиздер, Авазбек мырза менин атымдан сиздерге 500 рубль скидка алып берет. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза күнү түнү чала бериңиздер.